ngasi ayu phongkiba tongan tongan manipuri se phongsingdagi amasung thokiba thawdo wathoksingdagi maru oibe I pausing khongasiraga manipur top channel gi maikei digi mayamna thamjagi ahanbada RBI ne state warning tawrakpagi paulaite finance department state asida lupa crore songwa gi mathakta overdraft tabadagi RBI ne state government ta warning tawrakhre hairibadu adugumba wafam amata laite RBI gi maikei digi sigumbu warning natragana advice amata state government na phangba laiti haina manipur sarkar gi secretariat finance department resource section na thadurak pasirol amada haidi sirol asina makhata na haidi bana overdraft amasum west end means advance haibasi reserve bank of india RBI na state government singna makhoi gi case ki position management taw yana ba piba special facility amani state government singna treasury operation ki thabakta ban tawrakpa yabagi phibam laklaba matamda state government singda RBI na advice piba natragana warning tawnade mamangi senwa sai english singani kundagina kunga mathoi amasum satliba senba sai english singani kunga mathoi regina kungani thoi sigi haujuk phawi oina manipur sarkar gi treasury ban tawba amasum RBI gi mekedi gi warning pirakpa natragana advice pirakpa laite state asina RBI gi condition sing mapung fanba ngami amasum overdraft ki matangda chapsaba limit leiti hairi government ki overdraft OD haibisi sip amasum expenditure da sunadaba matamna thoi development program sing overdraft ka mari lainabi yadi overdraft hek kokpaga tax collection India government ki grant borrow tawba pusinbana singbagi lakpa receipt ki thabak state account da sanghali Center amasum state government magi darkar oibadu phangba yanaba loan sing mapung oina open market gi sale pu ba haibisi sane manipur gi wangak tanate centrally sponsored scheme sing amadi externally added project sing gi kuthang da state khudimangna magi resourcing sijinaduna development work sing pakhali state ki oina India government gi thagi oiba revenue deficit grant amasum central tax ki share fangi constitutional market oina finance commission gi recommendation fangmani amasum entitlement haibadu nate tha khudingi lupa crore samdagi na samaga kun fob gi sangda tax amasum non tax resourcing laklambadu tha khara sidi covid-19 pandemic oiba maramna lakpagi sang nemki government of india gi entitlement na sarkar salaire hairibadu aranmani COVID-19 pandemic na maram oiduna resource ki asauba sapu ama pirabasu developmental amadi social expenditure ga loinana salary pension loan singdokpa karmasari singi commitment of expenditure sanghan bangamle loan natragana special package yaudrabasu expenditure asi makhatana sarankhigani Ningol Sakoba Festival gi mangoina thagi tolob amasum pension yen thokre haukiba November ahumda government of India regi lupa crore sani gi taraga mathoi gi revenue deficit grant fangkre lupa crore sami gi yankhai fangbagi record laiti hairian su pausna makhatana phongdorakli atopa pawamanamo aranba sing semdoktraga di khongjang sangsinana ba sem sare club sing Wangkhem Assembly constituency gi manungda leiba Yeripok singa khungang gi polling ahum 32 by 15, 32 by 16 amadi 32 by 17 gi polling maming amadi polling area si electoral roll lan phonglakli ba si thuba matamda mari lena basing sumthok pidragadi miyam ga loyana democratic oiba khongjang sing sangsinana ba sem sare haina singa gi club ahung ga apun mami phamamana warep lawre haina su phongdorakli amaromdana athuba matamda pisin kiba ultimatum thabakta onthoktrabadi khongjang kya sangsilagani amako minority mitei pangal gi mihut sinjaraga all manipur muslim organization coordinating committee gi amako na pali belengakta ultimatum amanga si pisin kiba ultimatum asi athuba matamda thabakta oina onthokadabani karigumo onthorokta tarabadi amuktang taukhidriba khongjang kya praja singa khusamnaraga general strike Bangi mathakta yamna kan makhongjang sangsilagani haina amukoki general secretary administration MD kayumna thadorokwa sirol amana phongdorakli
Serol asina makha taribadi hauzi Manipur Assembly gi board maya oirakpana kendra singda board khombagi thabak kan khanaragliba asi yenglaga minority mitai pangalamadi amokoki charter of demand phangnanaba hauzi sarkar pairiba mari party asiga puna satminaduna board thengnagadoriba party sing mitai pangalna ताब जगह सिंदा बोर्ड खोम लाप मतमदा मितई पंगल सिंदा बोर्ड पीबीयू हाइबिगी तंजा पीगनी पीरोय अमदी केंद्र सिंगी पोलिंग सिंदा संगदुना बोर्ड खोम हाइबिगी अमदी सरकार पाइरिबा पार्टी सिगी केंद्र की पोलिंग कमिटी एजेंट सिंबा फंबा ओइबिगी अमदी मियाम गियोइबा मीटिंग तौबिगी अथिंग पुनमक थमलकपगी वफम अमको अमदी मितई पंगलना लरकनी अमदी यामना सेक्शन थबक खुदिमक तौनब केंद्र की मितई पंगलना ताब जगह सिंग द लुशलकले हौजिक सरकार पाइबदी यावरिबा पार्टी सिंग मितई पंगलना ताब जगह सिंग द वोट हाइगे नीगे हाइब तारबदी अमुको अमदी मणिपुर मितई पंगलना तालिब डिमांड सिंग असि अतेन मतमगी मनुंगदा थबक ओइना तौखिनबा सीएम द मितई पंगल सिंग वोट हाइनिंगलिबा निनिंगलिबा कैंडिडेट सिंग अदुना फोंगना हाइबियु अमदी तक्सिनबियु मितई पंगल सिंदगी बोर्ड फंगलबदी अमको अमदी मणिपुर मितई पंगल तालिब डिमांड सिंग सीएम गा फामिनदुना अतेन मतमगी मनुंगदा यासिनब पुरनब होनबियो मसी नतना करिगुंबा अमत लैरोय अथुब मतमदा सीएम गा फामिनदुना अमको अमदी माइनॉरिटी मितई पंगल तालिब डिमांड सिंग असि थबक ओइना अतेन मतमदा ओंथोकदबने ओंथोकलोय अमदी तौगनी तौरोय सीएम की वाफम अमा तारबा मतुंगदा अमदी अमकोकना वरेप लौरबा मतुंगदा प्रेस मीडिया की खुथांगदा लाउथोरकनी लाउथोरकदब थबअदु मिफम कयादा मफम क्यादा लेपनखिबसिंग अदुदा थाजबा थमनखिबसिंग अदुगी मतुंगिना सीएम की अरोइबु वाफम तारगा थबक ओइना तौरसी हाइना केंद्र सिंग माइनॉरिटी मितई पंगल सिंगना लाउथोरकनी लाउथोरकदब वाफम सिंग अदु मखोइना मखोइगी तुंगी पुंसीगी खन्नुना थिनथब तौदना आइगी मिगी नाइदना थबक तौमिनसी हाइबा अमकोकना मणिपुरी मितई पंगल पुनमक्ता थमलकली अतोप पावमना कॉलेज की फल्लाना सिजनरे हाइबसी लेबक थीबनी इबोसिंग मैतई सिरी गौरव गोविंद गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर के जाबो सखी देवी गवर्निंग बॉडी की प्रेसिडेंट हंथेम इराबोट अनीना लाउतुनरगा कॉलेज की डेवलपमेंट मनिंग हलननब होनबद नतना UGC मरी लेनबसिंगना डेवलपमेंट गिदमक थादरक लुपा करोड़ मरीगा पॉइंट कुनगी सेंफम लाना सिजनखरे लाखलिबा फंडसिंग असिगी मतांगना बैंक स्टेटमेंट अमदी मरी लेनबा डॉक्यूमेंट्सिंग पीयू हाइखिबगिदमक गवर्निंग बॉडी की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अमसुम ट्रेजरी फम पुलप पाइसिंदुना अरान ममोंगना थबक तौरकपा असि लेबक थीबने हाइना गवर्निंग बॉडी असिगी सेक्रेटरी स्वयं इबोसिंग मैतई नंगसी प्रेस क्राफ्ट थादोरखिबा पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे मान मखाताना हाइखिबदा UGC मरी लेनबसिंगदगी लुपा करोड़ 4.20 हेनबगी सेंफम लाखराबसु कॉलेज असिगी फिबम यामना सादना लेदी कॉलेज असिगी लमगी पाक चावबसी पतादा 0.49 लेबदु 0.31 खक्तमक ओइबा अनौबा कंप्यूटराइज पता अमा गवर्निंग बॉडी दा पिरकलगा वालिबा लमगी सरगोदुगी दायता बॉडी असिना पुगदबनी हैरकपदगी कोर्ट केस तौदुना लाखिबनी अदुबो केस असिदा गवर्निंग बॉडी की प्रेसिडेंट ओइरिबा अहंथेम इराबोना अरानबा लमगी पता क्यामा पाशिलमदगी केस असि महाकना ओइना मायुनदुना लेहौरे लमगी सयेनबा अमसुंग कॉलेज असिगी हौजिक ओइरिबा फिबम असि यामना लेबक थीबनी हाइनसु फोंदोरकली अतोपा पावमना ZEO की यथंग नुमित मरी निखक ngaklamlaga chuchampur school sing hangnare Manipur COVID-19 लाइसेंस के अनिसुब वेव लाखपगी इरोइनना मणिपुर लेंगा की एजुकेशन एस डिपार्टमेंट ना अप्रैल 10 मापनदा ऑर्डर थोक्तुन स्कूल सिंग थोंग हांगदनबा खंगनखिबा मतुंगदगी ngasi फावबदा अथिंगबदु लौथोकपगी ऑर्डर थोकिद्रबसु चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट तोंगान प्रोजेक्ट स्कूल सिंग थोंग हांगंदुना स्कूल सिंग महितमा हौनरकपदगी मणिपुर लेंगा स्कूल सिंग हांगदनबा अकनबु वार्निंग तौखरबा फावबदा लेंगा के अथिंगबदु करिमता मवा लौदन चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट दी मखातन स्कूल सिंग हांगदोलगा लेरी चुचामपुर दगी फंगबा पाउन हाय मणिपुर कोविड लाइसेंस मरम ओरग स्कूल सिंग थोंग लोन रुरबा मतुंगदा लेंगा अथिंगबा लौथोक्त्रिङैदा चुचामपुर अमसुंग तमेंगलोंग यावना जोंनि डिस्ट्रिक्ट खरदा प्राइवेट स्कूल खरदी हौजिकसु हांदोक्तुना क्लास चथरि पाउसना मखाताना हाय चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट लेरिबा लेंगा की स्कूल सिंग क्लास तौद्रबसु प्राइवेट स्कूल सिंगदी सेप्टेम्बर थादगी क्लास चथबा हौरखिबनि
था अहुमलम क्लास हौरक्लबा मतुंगदा स्कूल हांगदोकपगी पाव मणिपुर लेंगाकता फंगलकपदगी हौकिबा अक्टोबर 25 दा ZEO सुचामपुर एंड सिंखै सिंहा ऑर्डर थोक्तुना कोविड लाइसत्तिगी पामदबा थौदोक थोलकपा थिंगनबगीदमा सुचामपुर मनुंगदा लैरिबा गवर्नमेंट एडेड अमसुम प्राइवेट स्कूल सिंग मखाताबु ऑर्डर अमा थोक्तरिबा फावबा थिंगनबा खंगनखि लोनेना ZEO सुचामपुरगी मखादा लैरिबा स्कूल सिंगी मको ओरिबा सिंगदा ऑर्डर अदु चपसाना इननबा खंगनखिबनि पाउसना मखाताना हाई ZEO ना ऑर्डर थोकिबा मतुंग नुमित खरनी स्कूल सिंग थोंग लोनरमलबा मतुंगदा सालिबा थासी हौगलकपदगी नहौनना स्कूल सिंग क्लास हौनरखिबनि हौजिकसु लेप्तन स्कूल सिंग क्लास 9 अमसुम मथकी क्लास सिंग क्लास तौरी है लेंगा के अथिंगबा थुगाइरगा स्कूल सिंग हांगदोरकपदा CM गी माइकेदिगी लेंगा के ऑफिशियल सिंगदा थबक लौखननबा खंगनबगा लोइनना अकनबा वार्निंग तौखरे हाइना फोंदोखिबा लैखिबनि अमरोमदा हौजिक तंपाकी मफम सिंगदा लाइरिबि स्कूल सिंग हांगदोक्तरबसु सिंग अयामा डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लाइरिबि स्कूल सिंग हांगदोक्नबगी पाउलै उरखुल डिस्ट्रिक्ट की मनु हंजिन मफमदा लैबा स्कूल सिंग लाइरिक तंबीबगी थबक सिंग सथनरी हाइना डिस्ट्रिक्ट सिंग असिदगी फंगबा पाउनसु हाइरि अतोपा पाउ खरना गोडाउन प्लास्टिक की सेंग लैरे हैब वाफम की मतंग मिफम पांगथोखरे सेनापति की FCI गोडाउन प्लास्टिक न साब सेंग लैरे हैबगी पोस्ट अम सोशल मीडिया वायरल ओइरकपगा लोइना ngasi NPO सेनापति की ग्रीवेंसेस सेल सेनापति डिस्ट्रिक्ट वुमेन एसोसिएशन अमदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुनः मिफम पांगथोक्तुना खनखरे हाइरि हाइरिबा मिफम अदुर यूनाइटेड सेनापति ब्लॉक एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट विलेज चेयरमैन ऑर्गेनाइजेशन FCI की ऑफिशियल सिंग फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन अमदी CAF सेनापति की मिहुत सिंग सु सरुयाखि लोइना कामजोंग विलेज अमदी खाबुंग कारोंग विलेज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखार अक्टोबर थागी पिरकपा चेंग प्लास्टिक की चेंग यावरे हाइबगी वकत लाखलिबदुगी मतंगदा कुपना खनखि चेंग सैंपल सिंगसु लौखतुना सेनापति फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की डेजिग्नेटेड ऑफिसर खुसिनदुना टेस्ट तौननबा खनखरे अमरोमदा FCI की मैखेदिगी चेंगदा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चादा मारफु यावबा मरमना मई थाबदा साकपा याय अमदी साकलबा मतमदा मचु ngangsilakpa asi mahusane amadi athongba seng sadum taduna langbada bolgumna chongbagi magulai maramaduna plastic ni hairiba seng sing adu tasengnama plastic oifam thokte haina sengdokpa laikhrabani hain spali amaromdana DM University oja singi wathok loisinana ba laingak ta memorandum pisinkhre Dhanamandjari University DMU da thokliba tongan ba wathok sing athuba matamda loisinduna oja singna tanduna lakiba demand sing pibina bangasi Dhanamandjari University Teachers Association Manipur laingakta memorandum pisingkhre association pisinkiba memorandum aduda pallibadi Dhanamandjari Senapati DMU makhada liba tongan ba college singda pisinariba oja singbu university asigi makhada laukshin gadabani amadi अनौब रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग तौहनदनब चयेसिगी जनवरी 5 दगी मखल मखा कयगी खोंजंग चंगसिनखिबनि अदुमैनमा एसोसिएशन की मिहुत सिंह चीफ मिनिस्टर नोंथोंबा बेरेन एजुकेशन मिनिस्टर S राजन अमदी DMU की BC ओइरंबा M हरे कृष्ण यावब मिफम अमदा ओजा सिंगी डिमांड सिंग अदु पीरगनी हाइबगी थाजब पिरकपदिगी खोंजंग सिंह हंदोखी हाइनसु पल्ली अतोपा पावमना US Defense Report na Arunachal gi manungda yumsam leiba mapung faba Chinese khun ama leibigi wafam thampankhre China gi military development singi matangda United States Development of Defense ki sahi gi report China amasum India gi marakta thamliba line of actual control natragana LAC paring de leiba ungkhatna ba adugi matangda US na fawriba wakhal fongdokre amasum Arunachal Pradesh ki manungda leiba yumsam mapung faba Chinese khun ama semkibigi wafam pankre report adu US Congress ta thagatkre hain spalli yamnamak laibak thiba pawmani bombula hapa scooter maibul hona pokhaibada mapa masa sikre Tamil Nadu gi Balipuram district sakani pan gari amada makhoina puriba bombula sing adu ngarang pokhairakpada mapa masa sikre thaudo adu lebas gi mafam punamakta Diwali pangthoklingai ngarang district adu da thokibani sakani pan gari aduna police barricade ama hek lan thorakpada maibul hona khutakta pokhairakhi
ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯀꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯡꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯪꯕꯗ ꯆꯦꯠꯅ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕ ꯕꯣꯝꯕꯨꯂꯥ ꯃꯄꯨꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯝꯍꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯊꯧꯔꯛꯄ ꯎꯕꯗ ꯇꯞꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯇꯛꯈꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯑꯔꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯣꯝꯕꯨꯂꯥ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯇꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯇꯣꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯥꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯀꯟꯚꯤꯛꯁ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯄꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ UTP 15ꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯕꯦꯜ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 30 ꯏꯪ 2022 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯪꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯟꯚꯤꯛꯁꯤꯡ ꯄꯦꯔꯣꯜꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ UTP 10 ꯀꯔꯛꯍꯟꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯨ ꯃꯣꯇꯣꯗ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯔꯤꯠ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯅꯝꯕꯔ 1/2020ꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯥꯔꯆ 20 ꯏꯪ 2020ꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯀꯟꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯚꯔꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯤꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯕꯦꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯦꯔꯣꯜꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯄꯥꯋꯔ ꯀꯃꯤꯇꯤ HPC ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯊꯝꯂꯛꯄ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯊꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯕꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯔꯣꯜꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯔꯣꯜꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯟꯚꯤꯛꯁ 3 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯟꯗꯔ ट्रायल प्रिजनर 15गी मतम अक्टोबर 30 इं 2021 लोइख्रबसु मखा तना था सिगी अमदिगी हौरदुना मथंग सेगी जनवरी 30 फाव था अहुंगी ओइना सांगदोनख्रे अतोपा पाव मनमु हाइरोकते इंग तप्पा हंजिलकनबा निंगोल 1919 चकौदुना थौजाल निख्रे हाइरोका थापनरो लापनरो हाइनरकपगी मथक्ता हाइरोक थदोक्तुना सतनिंगबगी अपाम्बा फाउनरे एम ओकेंद्रो ngasi hairok part 2 mayai lekai da leiba hanagi minister moirangtham okendro amadi maki imung manung na sinduna hairok da leiba ningol lising humga satruka kunga mathoida angamba khudol piduna sakaubugi thoram pangthokkibaga loinana hairok da ingtappa hanjilangna ba thaujal ni jakre ngasi gi thoram aduga mari leinana moirangtham okendro na hai ngasi hairok da politics ki khudongcha ba launana ba political power leinaba political gi khudongcha ba launana ba miyoi kya gi mayum थुदेक्पीबा थुगाइबा मियोय कया फू सैबा लुट तौबा सगुन तौबा मदी मैना चिंहनमना चिंबा पामदबा थौदोक कया अमा थोकलिबसिदा नुंगनांगबा फुंदोकखिबगा लोइनेना कुमजा इंग्लिश सिंगमगा समापन हुमद्रागा निथोयदगी ngasi फावबा हाइरोक एसेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा हंदक थोकलिबा थौदो उवा थोखना सैनबा सिगुंबा अमुकता थोकिद्री हाइनसु फुंदोरखि ताबदा तुजुंगबा ngakto ओइना तौरे हाइरदुना महकना नुवाइतबसु फुंदोखि हाइरोक एसिगी फजबा मसु मणिपुर की मियामना सकनरंबा सोनरंबा मफमदो ओना तैनबदा चतख्रे हाइरदुना मियोय क्या असो असंग अमदी माका खंगना जरुबा कयाना हाइरोकता मसा निंगोल थाजगे अमसुम हाइरोक निंगोल सिंगु ममौ ओइजगे हाइरंबदो हाउजिकती हाइरोकका थापनरो अमसुम हाइरोकका लापनरो हाइबा खोलाउसिना ताबा ngamlaktre haiki सेल खरा पाइरक इसिल इनाउसिंग हाइरोक थादोक्तुना सतनिंगबगी अपामा फाउनरे असिगुमा लुरब तंजा असिदा अखोय पुना थेंगनबगी मतम ओइद्रिबरा हाइना नुंगनांगबसु फोंदोखि मरम असिना इसे इनेम इसन इसे अमदी इने मयामगी थौजालदि लेमना मांगदे हाइ मदुना ngasi ngamjaba khudol khara tamjaraga amuktang hairok haiba mafam asi ingna singna leinaba mayamdagi thaujal nijabani haiki ngasi gi thoramadura hairok part 1 2 amadi 3 dagi ningol lising ahunga satruka kunga mathoina m okendroda maakna ningjaba thungnaba masu mai paknaba thaujal pinaram khi haina sufungdokhi loisilak poina mapalamgi pau khara COVID-19 की पाव फोंगलुबा जर्नलिस्ट नुपी अमा फाजिनख्रे चाइना की वुहान सिटी दे इहान हाना संदोरखिबा COVID-19 की मातांगना पाव फोंगलुबा लेबासगी नुपी जर्नलिस्ट अमा अथॉरिटी ना फाजिनदुना थमख्रे हाइना लोकल मीडिया रिपोर्ट सिंगना फोंदोरखली मसागी सै 19 पालोम सुरबी
Zuang Zon Kobi Nupi Journalist Asina Mamang Sahigi February Thada COVID-19 pandemic ki epicenter oikiba one city ki matangda yamna controversial oiba paama fonglubadagi authority na makpu fazinduna thamkibani makpu fazinduna thamkibagi thawong adubo journalist kyana yaningdaba phongdoktuna khongjang sangchinkibaga loinana thadoroknaba mari leinaba singda khangankhrabasu authority na ngasi phaw thadoktuna thamli jail manungda laidibi nupi journalist asi authority gi thawong adubu yaningdaba phongdoktuna sayol kharagi mamangdagi sarai henbagi khongjang sangchin maukhre makki haksangi phibam ka hena suksin khre haina writers group singamadi imung manungi miyoi singna phongdorakli amaramdana ek sarpanch ki imung de attack to khre miyoi ani sire marina asopan khre Gurugram gi kasan khugang da sayahungi mamangna laikhidraba hanagi sarpanama gi mungda masa khangdaba singna nungmaina kapsinduna attack sa thakibada miyoi ani sikre amasum atai miyoi ahum aso apan khre Police ki matungina thasi ki mari da thokiba thawdo adu gi maru oiba maram lanai yengthina ba oiramba yai police na hai thawdo adu da laikhidraba mi ani kumza inglising ani ga tareta thokiba mihat pagi thawdo amada siena ki amasum makhoi bel da leibani complainant Rajesh Kumar na phongdorakpada kasan khungangi Jogender Elis Rinku Aligarh gi Deepak Elis Bolu Sonipat ki Amit Elis Gadak Diwani gi Manish Rana amadi atai excellent khara numidang pung nipalum tabada hanagi sarpanch Gopal gi yumda khanghaudana thomjilakhi amasum makhoi gi miyoi singda hanna tungna yengdana nungmai kapsinki Rajesh Kumar na police thai miyoi kya na khulai pairaga attack sa tharakiba matamduda ma amasum makhoi imung gi miyoi sing Balaram Sohanpal Pravin yum manungda lekhi matamduda ma ki masanupa Vikas Raghav amasum Balaram gi sahi nipan suda ngairiba masa Yash Sohan mapana Diwali celebration tawtuna lei asylum singa du yumda sanglaki amasum makhoina aikhoida numai kapki Vikas ki masala numai maru kya pan ki amasum makhoi lawrakpadigi khulai paibe criminal singa du mapam adurigi sen ki haina supali loishilakpo oina phakiba angang sina fangle Karnataka gi Hanagot kidnapper singa phakiba trader amagi sahi mapan ngairiba masanu pasina fangkhre Karthik kauba angang adu thasigi ahumda fakibane masumak haksang aduna mathangi numit haibadi Diwali numit fangibane thawdo aduga mari lainana police na miyoi ama fare amasum atai miyoi mari faba ngamdri class 4 tamliba nupa masa adu Diwali celebration gi dama bombula lainaba mayumdagi thokibadagi hanjilakidabane angang asigi apokpa Nagarasta accusing na phone tawraktuna angang asigi thadokmal oina lupa lakh mari demand tawraki accusing aduna mongonda police ta taktana basu khangalaki hairi adu moinama Nagaras na matter adu police ta report tawki madugi matungda accuse ama faki magna angang adu khatki haina haiduraki hainasu paus na phone duragi duga hojikoi nete paus matang asa lusinjarage pathosagi bla soki blan ki kya yaur sim yamna ngakpi gine masum Maruiba ipauksing mamna lepton update pizira kaina channel sigi mekedi ki thamjari and thank you